Mabungahong kabuntagon mga igsoon gabi di ay pasensya na mawala ta ka live tungod kay gi-invite ta og dinner igsoon kauban aning mga batanon. Gi-invite ta sa ato ang men's president nga si brother Jojo Alisaka. Ug nata diri og nakita ninyo diha igsoon nga ang uban nagkagod na naglubi kay naatay utan nga tunuan. Maor ba na paborito namo gyud nya naapod tay barbecue diri igsoon no, batikon, unod na poy tiil, basta atay daghan kay ni diri igsoon mao ni among isud-an ug kami nagpaabot rami diri kay dili man mi paapilo nilang trabaho, so dira gitilawan na ang atuang utan igsoon nga tinunuan ug kaning takna igsoon naman pud tay butong isagulan nato aning gulaman no, kay para mas naapoy mga kuan ba, idayan-dayan ba no, so kauban aning ato ang mga kabatan-unan diri mga igsoon. Actually ang uban wala ani kay busy unya, ang uban sa dani kay klase pa hangtod 7 PM kay this time kuan man ni around 6 in the evening last night naabot mi diri igsoon ning tungas mi sa bukid ni igsoon sa barangay Buntod, Clarin, Bohol, kauban aning atong mga kabatan-unan no. Kasagaran ani ama worship team ni sila gyud igsoon na diri no. Unya dara na human na nato og luto og sugba ang atong barbecue ato nang gilatag diri kauban sa kanon igsoon og di ay utan gulay nga tinunuan igsoon no. Ato ni silang gilatag diha sa dahon sa saging, budol fight ni mga igsoon. Ug nining takna igsoon, nagiyahay na ta diri og duol sa lamisa og nagpahiluna og nangaon ta kay gutom naman aning taknaa. Ug maora to pila ra bay kaon igsoon og nahuman ra tanawang agi na mo. Man na nahawa nagkalit diha. And after that finishing ta diri igsoon sa butong lamaw ba. Katong ato ang gigama ganina nga naay gulaman gisagol man to sa butong no. So dira ato ang men's president nga nag-invite na to diri igsoon no. And after ani igsoon nanganta ta kay busog naman kay ta no. Wala kay susama, lalala kay susama, wala kay susama.
ug nahuman ra nga tuang dinner fellowship igsoon og naginahinay ni tagsaka aning babaw naghinay gid ta kay nanay nadakdak nga kauban nato dire kay dangog ni nya medyo bakilid ba no bakilid kay bukid man igsoon ang tanan malipayon og nangabusog og nanguli ta igsoon uban sa presensya sa Ginoo.